Bogojan Railway Station adung Langkanglum. West Carbon Long District Hawaipur English High School along ke Charlie Auri Sumarso tuition ke dampen hem nang chelilidet. Bokulia SP ang kang Rukasen College adung ahiring tang rakpen karkaching koyajok ademalong amat Patma maibong sa apran kedam lapen banghini atum arengu kisu. Kardo nili karbe berta tanbang thari chesong thero number tang tonpen arjuik them. East Carbon Long District BJP Dunmaipu Patma maibong sa apan kachipadi Padu Dunjiapan Jakong Nipai Ingkoy Arni Assam State BJP Amaipu Ranjit Das Lapen Arisang Hotum Dipurong Supialong Nang Pale. Hirbang atum kaning je atenge ki thita isia jutang pirthe hachilote thivekji pusita apor pepen ki thike ning mondukdo Jakong Kresir Kep Arni West Carbon Long BJP Dunmaipu Patma Maibong Samethang ahem anat kewang bomahut Bokulia Rukasen College adung thengpi arong along Kepatong ajok Tim Tham amat apran damnang lo alang lipen Wangrapet Ranger Barim Ranjan Borua lapen DN Sonowal banghini ta areng kisu dunlo Hampa angklem bang mai bangsa apor pikiti abirta kilong 24 rong supia maker manghu prong lo karlitang mai bangsa inut chingki mesen amunitpu anong kachethang ajok alang lipan kachepadi paduji apan alang ni hem tikup along penang an armu chitong rinti Assam State BJP President Ranjit Das alang lita mai bangsa akar jong sining angsom kaparab jiapan arnamapan ardompon Bogojan Subdivision ang kang number 23 Bogojan Constituency along Bogojan Railway Station adim rong berong thak malom Langkanglum busik kapyo channel perangke Bogojan pen birta nang pali non malom RV kijang kachimit mipin penajok Bogojan rong supia kung malom kido Dhonsuri Alangroy Langkit hi penajok non an humparo so sehem Langinglum tanglo la sojok lahaya dung aray kido aro amuni tum kido at hay kawi lapen hormo hortar he hui kachitirek pangching tanglo kithek ponlong atengke la solang kithe laki non si nang bat bom lang non ile kedo ka Bogojan railway station adu Dhonsuri kadak patuwe ajo long pel lang che ajo ongdung tebok terai arong lapen daglok tebok terai ne ma tukon hui to ni Langkanglum soni nang long lo so ajo non ge etin tebong lo la tor kisame Langkanglum thirlo Kasolang nonang lupen Bogojan town ulus tane Kanglum thurti la sonse angling dola nilutum non apai kolong kongke jumna jitame don parosira phokep pa ahem lang nisanglo psinili dalong Bogojan penilianon terang patnis an parsita mila solang kithe nang bat bom pulote Bogojan town arlo anta Kanglum thaijeng ringsi do tanglo birta kilong do datengke Bogojan MLA Dr. Numal Mumen lapen MSc Madhuria Dhelkia Pukon atum adim homri damsi kisung ke porat tumpen chetong damsi chingki chithan ponlopasi chinidun West Carbon Long District Hawaipur Chariali along Amekar Hawaipur Baptist English High School along Indeng Kep ke Charlie Bom Ari Sumarso Abhishek Sharma Artaningan Krepo tuition ke dampen hem nang chililidat pen Pini Arni anta ahema sormate apia po tumapan phone anta nang chilole lang pusi Keroni aparangkepen birta nang pale. Keroni Police Station ang kang Hawaipur Baptist English High School along Indeng Kep ke Charlie Bom Ari Sumarso Hawaipur Chariali Amekar Ram Prasad Asopo kinamtang Jakong Nipai Trainer Kep Arni pen hem nang chileleden kang bodera oso apopen perangkitum angno kapachini po natengke ada 45 sir kebra minute inkoya formalom tuitionan kedam lopura cycle pensi bardo pinana pora pipen aperi keter an kichok pi damji pura asar piabang Abhishek asir kodalong kilodam ahotke ipak na aperi da thegnam longledet lo bangso pipen si tuition le ahok kedam kali hem pensi konatni angtan kedam lupu chini rinti lo tong sekot pen tuition kedam bom adim along humri damlo seta hadak tuition along nang palili po alam
tuition kethan a master atumpen kapachini pon api ansi hempen ang tan ke bar binong lopu chini rintilo apia po tumpen kapachini pon tuatengke mentu ne pen setame longka railway station along anta kedam dip pinlang aw sosi non lapuson men kachumathaki kumati awi kametu along kebai pon ajok si lapuson asai chumathalu pusi honthei pon स्कूल पढ़े কি নাম अभिषेक शर्मा কিমান ক্লাছত क्लास 10 ক্লাছ 10ত মানে হাৱাৰ মেট্ৰিক দিব हाबार मेट्रिक दी komane bang pujong si labang so phan theklong pulote 7664885521 lapen 8472068398 a number along le contact chia phan tuning report Bokolia Police Station ang kang NH36 at tuwarpi Rukasen College at Hengno along Peri Memepen Car Kaching Koyajok Adimalong Amat Abarim KEDC BJP Don Maipu Patma Maibong sa Apran Kedam Birda Kachini do natengke West Carbingong District dong Kamukam Ari Sumarso Bangke Tom Atum Kopili Arroyalong Lang Kaching Ludam Amat Lang Kejangpen Apran Kedam Aputha Risumarso Bangke Tom Apia Polapen Adonarap Atumapan Birta Ke Endampen Hem Kachevang 2 Ahotse Bangso lam ki ke popusi birtalong Labang so ahiring tangrak pen car kaching koy along abarim BJP KADC dun mepu Padma Mai Bangsa apran dam nanglo lapen bangso alam ki along ingnam rai komasai pu Ranger Ranjan Barua lapen DN Sonowala tum ahiring tangrak pen arenga hu sonanglo pinpur me Karbiangla Autonomous Council CM Tuniram Ronghanga iga supo lapen ari sanghu banghini atum langkejang pen apran ke dama birda ke endun pen puthot difu hem kachewang thua hutsi bangso alam ki NH36 atawar bi Bokolia Rukasen College adum along ahiring tangrak pen chitong nang din kilo আজি তেখেতৰ হঠাৎ মৃত্যুৱে আমাৰ সকলোকে বৰপাত পেলাইছে কিমানজন আছিলে গাড়ীখনত গম পাই নেকি গাড়ীখনৰ 4জন আছিলে কোন কোন ডেথ হৈছে চালক আছিলে ৰঞ্জন বৰুৱা তেখেত ৰেঞ্জাৰ আছিলে কাৰ্বি আংলং ফৰেষ্ট বিভাগত আৰু এজন সোণোৱাল বুলি আছিলে তেখেতৰ পুলিচ ফৰেষ্ট বন বিভাগৰে আৰু তেখেতৰ তিনিজন আছিলে দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক তেখেতসকলক আমি নগাঁও হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল আৰু যিজন ডেথ হৈছে কি নাম তেওঁৰ পদ্ম মাইবংশা তেখেতসকল চিনিয়ৰ বিজেপি নেতা আছে কাৰ্বি আংলংবাসীয়ে দুখ পাইছে এনেকুৱা এজন নেতাক আমি আজি হেৰাবলগীয়া হ'ল আজি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে এই বিয়োগ হয়তো পূৰাবলৈ নোৱাৰিব Bokolia Police Station ang kang Chomna Parai Antigaong along Rihinga Meari Kedak Penajok Inut Ingdeng Trok ke Charlie Bom Sanjib Das Pu also hearing tang rakpen Areng Hu Keso also upon Bokolia 30 Bedded Hospital along Seklang Japan ke Wanapi Apran Damjoy Lopusi Kadnyo Channel Perang ke Raju Katarpen Birtanang Pale Rihinga me keropen arenga hu keso also apan Bokolia 30 bedded rural hospital along kewana pi doctor atum pen kelang pa me mate kelang kepang kriya joksi apran kedam nanglo pusi apran kedam ju api apo lapen adonarat atum pen akoy pipon rihing ame keropen arenga hu keso api apo atum inut Dr. Tarun Sonowal along si se kelang jiapan ponlo sitame Dr. Sonowal ahin pen anut kapre ka Dr. apan si se kepalang jiapan kachetik pon tot ajok also abang aprandam juilo pusi akoy pipon sekelang jiapan hospital along one dead pen sik langle pin pensia also apran dam nanglo Birta Bangkilapan si Kangton Poniglo, live bomb the Cut News Channel, do it help me, kurang 2.